Kei te kōrero tia tonu tia te tūranga o te tūmuaki o te rōpū reipa, ara o Phil Goff. Ko mitariri nui te tuatahi o ngā māngai o reipa ki te whakahe i te noho tonu mai a Goff, hei kai arahi i te rōpū. He ai kia riri nui ka re te iwi Māori i te rata ki a Goff me ana kaupapa. I think we've got some very good members in our Māori caucus. Toko whitu ngā mema Māori o te rōpū reipa, e ai kia mitariri nui, e whakae ana rātou katoa, me heke iho a Phil Goff. Ko ngā ka ingoa kua puta, o te tahi te tuatahi, te ingoa kua puta, ako Shane Jones tērā. No, that's not true, and you can talk to our Māori spokesperson on that. Well, actually, Mitariri Nui says that the time has come for a Māori leader. Mita's saying that he'd like to see a Māori leader for the future. I tāku mohio karakau he tangata kārita whakae. Kai te māro hitarari te tū āriri nui, ka re te Māori te rata ki a Goff. Ko te mate ke hei tāna, mā te tautoko Māori e hoki atu anō ai a reipa, hei kāwanatanga. Ko a mātou tino raruraru, a mema Māori o reipa, ka ngaro atu wetahi o mātou. And I'm confident that we will secure a large percentage of the Māori vote. Well, if there's a Labour Prime Minister, I don't think it'll be an issue. Okay, thank you very much. Nā whai anō te kōrero āriri nui, me Māori te tūmuaki hou. Engari, ki te kore a Shane e tū, o e tino hihana ki atu, mawai ke. Kai te puta mitariri nui te wharepāre mata, tērā pea ka ea tōna wawata a muri o te kōwhiringa pōti o te motu. Ngā hui Wade, te karere. E tiwi hei whakarau papa mai i ona whakaaro e pāna ki ngā take tōranga pū o te wā, ka whakawhiti atu tātou i nei atoru nei ki te Ururoa Flevo, māngai o te ropu tōranga pū Māori i te Waiariki. Tēnā koe te Ururoa tangata pai. Tēnā koe te manahau. E hoa te pire nei, te pire mātaki huna i te tangata. Aha ko pēhea, ka whakahe tonu koutou o te ropu tōranga pū Māori i taua pire tainoa ki te mutuma? Tōna tikanga ai, e ai ki tā te minita i te rānei, kua hua paku tini aia i etahi wāhangi ngari kei tōna ngako me ki ko tau āhua no reira ko tā mātou ko te kiatu i tēnei wā, ka kore mātou e whakaia atu kia eke tēnei pire hei ture mo te motu. Nā, ko te take nei, ko rongo au i tēnei momo whakaaro e kororo tia nei rungi ngā reo i rerangi o te motu. Mēnā i tū tētahi kaupapa pēnei ki roto o Remuera, rohe whairawa o Tāmaki e nōhia nei e te kiri te whairawa. Ko pēnei tonu te mahi a ngā prihimana? E rua ngā wāhanga o tēnei o tau nā whakatau e hoa. Tuatai i puta te raruraru nā rungi te me ki ngā take pāna ki a ngai tūhoi o tira te honge mohi o tiana i raro i te korowai o te urewera, ne? Tērā. Ai i puta i raro i tērā korowai me ki. Ko te mate ke, e ai ki tā te minite i tēnei wā, arānu atu nā ke, hi kei mo i te aro te kōti, ka amatu arānu atu e tirohia tonutia ana e te prihimana i tēnei wā tonu nei. Ko ai, ka mōhio mena ka tū e nei tirohanga i roto o Remuera, i ngongotaha rānei, i Waikite rānei, i hea rānei, ko te mate ki, ko noho hune i nei kōrero. No heira, ki tako mōhio te rāpea, ai, ki roto o Remuera, e kore tā e wairānei te waka e tērā kōrero. E kore e tūki Waikite, hoa kāre he paku hara ko tahi o tērā kapawhutu kōro. E kare ai te pōnei tūruroa te pānuitanga tuatahi i te pire. Nē rā kua tūohu rānei a nā hinara ki ngā hiahia o ACT, kia whai ai a nā hinara i tā rātou tautoko, wera tāu titiro? E hara, ko tērā pē ko te he wāhanga nōra ki a ACT, engari he wāhanga nōra ki a reipa, i te mea ko rāua kai te ki atu tukuna ki te pānuitanga, hipara anō i te pānuitanga tuatai, tērā pē ka ata whakaia atu ki tāna huarahi anga whakamua, ka mutu ko tā rātou e kīnei me waiwake ma te committee whaiti, me ki ma te select committee e wete ata ruku ki roto i te hohunutanga o tēnei pire, engari rāua, e rua, ko te hunga me ki āhua whakatata atu ki te kāwanatanga. Mo te aha ka rau te tino mōhio ngari a te pōnei, ka pōrero hia, ka wānanga hia, ka mutu ka rongo tātou i te pōti whakamutanga o tērā pire. Tūruroa Flevo o māngai mo te ropu tōranga pū Māori i te Waiariki, ngā mihi nui ki a koe. Kia ora hoa. Kia ora rā.